अहमद चैनल से माइकई मैम पुनः पुतराम ओक्चबगलोनी कोकन फोरमजरी मरोब अपडेट पुदुना लाक्चरी ताबिसी हुनबगी महत्व पुनः फमिनसी फॉर्मर सीएम न सिनबिरगदी अमुक हेना नुंगाइगनी हाइना एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम न फोंदोखरे मणिपुर की हौजिक यामना लुरब तानफम असिदा पॉलिटिकल गे ओइबा मवोंग हुनदुना लेबगी मतम नत्रे मणिपुर मियामनसु मियामगी मिहुत ओइरिबसिंग पुनसिन नदे हाइना लाउरगा लेरी मरम अदुना पॉलिटिकल की खेनबा लनाई ओइबा वाखल पुनमक थादोक नरगा मियामगी मिहुतनी हाइना लेरिबा इलेक्टेड मेंबर्स सिंग अमुक्तंग पुक्सेल सेंग पुलगा फमिनसी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिनबिरगदि अमुक हेना नुंगाइगनी हाइना लोक सभा की एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम फोंदोक्रे ngasi numidang kaisam thongda leba mahaki mayumda paw misinga unabagi mitform amada angomcha bimol akoijam hai lamdam asida chahi ani hena thorok leba irang asida manipur miyam nasu miyam gi mihut sing punsin nade punsil lo haina lauraga lagli madam aduna manipur bunung siba idea of manipur da thajaba miyam gi mihut sing amuktang puksel seng na punna faminasi october 19 da mahakna elected members sing da माके लेटर हेता अमुक्तंग पुनः फमिनसी हाइना बाटोन तौखी अदुबु पारखुम फाउबा पिबिरखिदे मसिना ताकपदी मवा लौदे हाइबनी अदुबु हौखबदी हौखरे एखोइना लुब्रा तानफम असिदा अमुक अदुमक nganglga leibagi matam natre miyamgi mihutni haina leidiba ekhoi humpu mathoi humphuni thoi asi amuktang punna faminna sinbiu hanagi chief minister n birena सिनबिरगा दियाम नोंगाइगनी नत्रगना महाकना सिल्लु हाइरगसु सिनजगे अदुगा कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लीडर्स सिंगसु हाइजरगा पांगथोक मिननबा हाइजगे हाइना एमपी बिमोल अकोइजम फोंदोखी महाकना हाइकी हौजिक इशू ओइना लेदिबा इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग अमदी आईडीपी सिंग की ड्रग की पोपी थाबगी नत्रगा आर्म दगी ओइरिबसु हिरम अमतदे हेक्ता हेना खनमिनसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न तौरिबा असिदा इखोइना लौगदौरिबा पोजीशन असिना करिनो मणिपुर थुगाइना होटनरिबा असिदा इखोइना करी फिरेप लौमिनसिगे हाइबदु पुनः फमिनरगा खंगमिनसी नोंगमा फमदा याद्रगा सुनुमित निनी हुमनी अदुमक फमिनरगा सुयाय लेजिस्लेचर मरक्तगिसु आइडिया ऑफ मणिपुर द पुनः हिंगमिनबगी वाखलोंदा यावना कना कनानो हाइबदुसु अदुमक खंगनगनी आइडिया ऑफ मणिपुर थाजब इरमदम असिदा पोप मिहुत अमा ओइना मिया मांगदा कातुक करन ngang मिमांग थोकपगी मतम नत्रे पॉइंट बाय पॉइंट पुथोकलगा वाखलोन फोंदोक मिनसी चिंगनबा लेतन अनिंगबा अपांबा पुनमक रिस्पांसिबिलिटी लेबा मियामगी मिहुत सिंग ओइना फोंदोक मिनसी हौजिक तारिबा असि पुवारीदा लेहौरगदबा रिस्पांसिबिलिटी नि हाइना एमपी बिमोल अकोइजम फोंदोकी अंगोमचा बिमोल हाइकी चिंदना पॉलिटिक्स की वा ngang loidamani hairaga कांग्रेस बु अदुमक चाइदुना लेबना कानबा पुरकलोय महाकना मिखल ममांगदा पुथोकिबा एजेंडा 36 दा मियामदा चममनबा पोहनबा अंगांग खरा थाजिलगा होटनरगा लेरी रिसोर्स तौबा मतमदा हाइपोथेसिस थमलिबा असि इंक्वायरी गाइडलाइन ओइना थमलगा अतोप हिरम हाइदोक खिदनबा तौबनी हाइबसि खंगदबनी महाकना मिखल ममांगदा पार्टी दा चत्रिंगैदा कांग्रेस दा मैनिफेस्टो के मथक तौगदबा इशू सिंग करिनो हाइना गाइडलाइन अमा सेमनी मदु महाकना फॉलो तौबनी हाइबसि बीजेपी ना खंगजब नते मियामगी मिहुत अमगी ओवरसाइट फंक्शन असी करिनो हाइबा मखोय खंगदबनी पॉलिटिकल एजुकेशन द रोल ऑफ लेजिस्लेचर असी यावरिबनी मरम अदुना थोकलिबा वायलेंसिंग असी अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग की मतंग महागने इरांग असी हौरकपद मेमोरियल गेट मई थारिबा अदु कनागुंबा खरना एजेंसी थाजिलगा खतननबा सिलिब्रा तोरबुंगदा नुमिदांग वारमदा नोमई पाइदुना लाकलगा युम मई थारिबा अदुना कनानो हाइबा ngasi फावबा इंक्वायरी तौद्रिबा करिगिनो पुनमक असि थेंगथरगा थमदुना वाफम अमदा नाखै सेंगना खंगहंदना थमलगा लीला सानरगा लेरिबा करिगिनो हाइना सु बिमोल अकोइजम हंकी
Hanagi Chief Minister N Biren na center ga mukna roidabani haiba wafam adugi matangda angomcha Bimol Akoijam na hai. State kishu constitutional division of power haiba ama leijari madu center na state ki leijari ba hak adu malakpa matamda madu lali haibasi center ga mukna banate mahak na Biren ngangliba adudi yamna henjinba mawong amada chatkre. Mahak na torbungda chatkiba adugi matangda English pet ngangi haina hanagi Chief Minister N Biren na fongdoki haibagi matangda su mahak na madu khaluraga yamna nokningba amadi yamna angomcha gi wakhal mali haina su Bimol na fongdoki. Bimol na haiki mahak na changliba adu official oina buffer zone semi haidraga su madu taseng na semba haibadugi proof oinaba amadi center na madu khanghanaba chatkibani. Aduga trucksing Biren na mahakti changlui haibadudi amuktang sengdokpiu thokliba irang asida matam aduda state asigi Chief Minister matamduda ama oina jet category da security yomlaga laiba mahakna more da Chuchampur da Kangpokpi da chatlubra kaktruk phawba chatnanaba tawbada center gi luchingba singna hairakpadagi gari mamai leiraga halakhiba adu mahakne haiba kawkhrabra. Power yawraktaba matam asidadi wakhal na pangsara sagalaga chatli haina khalibra haina Bimol na hangki. N Biren Chief Minister oiringai mahakna Home Minister gi in charge oiringai da thokiba irang mi kaya hinghat hatkhiba mi kaya gi mayum maikai mai thadokhiba mi lising kaya lanjenraga leiriba asi mahaki matamda thokpani haibasi puwarida lengdana adumuk lehauragadabani. Pumnamak si mahaki failure na maram oiraga thokankhibani haiba asi khangadabani. Maitayda landarakpada chahi ani tumdana ngaglakhi haiba mahaki wafam adusu laibak thibani. Mahaki leijariba security force na ngakpa ngamdabadagi lamdam asida iraichan nahakaya amana thamoida prok sakpadagi khangba ngamdaduna khul ngakpa thoktuna miyamna ngakhibani haibasi mahak masana su kaure. Mahak na ngaklam lagadi naha kana amata su thoklam loi pumnamak asi mahaki failure ni haina angomcha Bimol Akoijam na hanagi Chief Minister gi mathakta maral siki. Aroibada amukasu hunnabagi mahutta puna faminasi former CM na sinbi ragadi amuka hena nungaigani haina MP angomcha Bimol Akoijam na fongdoki amadi open forum gidamak invite tawjari haina MP na fongdoragli. Masini former CM N Biren na sinbi raga Manipur iraipak iramdamasi amuktadi tangdu laitaba santi hanjilhanba lamdam ama ohenbirau haibasiga loinana ngasigidamakadi kainanaba yathang nijari amadi channel sibu like share amadi subscribe toba kaubiganu haibaga loinana tension jari.